alimuoirie tilimwalia itimotioe asha ni tilimwalia mudomoja ni Saimo na kata na Betwa Masharia na mego kuna mwanza imuni alikinya haito na hake na onadamu na igwa kialia mumenye niwe ura ni insight talie muno obo gwalia hanini none kwamba gukinyia mashaka ya family yakwa kuri family ya Muhiko hashigo shelio wigai amena ni fofo wao nona na bajeri ni mamwanyu mwangi na kina bansi na uga muge akakuhonera gwake muone thina muthi kweguka gwejeje. The statement is right. I wish to confirm that. Aya meha hanime guthi kwandika kila mekwenda na dii mwandike hiyo kazi yenu. You go and waste your time. Nisina shughuli na nyinyi. No ugo moiga yauga amesema ukweli. Atenekora basiana ici tondu nginya ndagika ya mwisho mararutaga wira na Muhiko na ni arahagira Muhiko ndege mathiri tiriti tu wiki igire emwe na ikuru Mombatha makahuruke no aya maruki haha matio uguo tondu tikikihota nginya togithikioro tukarekodi nigetha maugene tukimeaga kale tukugumaga emuge ona murenda umetusumbua ya kutosha Nemoturumithetie ura mukwenda ke muri yana haudei muri no mukagetha ciana cianyu no ikarumo bare omutho muthaga na mandiko manyu ndio makahitania for nothing no inasoka kwanyu msi hamna bahati na mimi nimelala hivyo kama nabii hiyo kitawaramba Mulidania ya dotu, mulidania imeshie. Ndagike mwa iga ya hauga. Ucio mutumia wakwa tutierega ine. Ndagike mwende na thira mutatina ngetie. Na mukauga uria muiga ya terega jeri. Nonsense. Ndagike kumwenda tondu ngora to kwanyu. Moja ya ni mwanja by the way. Aidita roga mai. Moidita ni arogame. Hali hai moini ona timorika wako ni mukuru wako gweto kinywa thimu hena Joel hali gedaika hena arukira athuri na andu ane tujukaga andu akitimo ogwa muiga yoyo na mbira kwaja niyo manikire miria tegatia na ona thaici ndimo bishop no magitaga gatia na tugatheka aigo mugiga kiuga atira uya kuria rangi wakane kuraihu tiringi akaruda yale abatari na hinya ruda ya wale mavu. We are brothers. We can speak anything on a lighter note. We are brothers. We joke. Kama wanabunge, kama wanasiasa. Na wanaambia Israeli wa mheshimiwa Maina Jega kiwa hara mauti Kenya. Ni aile then vice president, the deputy president. Na ni wenu wa dhuriu. Na gyoka haha mego kubetana na maikare haria. Magethekaga no aya nio meguthikwadeka Maina Jega na horia thirikari nio meguthikwadeka Maina Jega ni adamainire gacakua na ugo ndandeka ithi hinduso ujama mepiga serikali tatera ile mukuona aya mero kauti mono metie badia na raha kwa mtu malaika mosheneneko Kali kwa mwana ma niende media yako ama media owner niende mwene media real mainstream tika shishanyu sha online the Hala Kenya Communication Authority gareha keto geta kwa signet the license yawe yo shito de hagira thirikari na kwa wako gutakiru mano tondu ni turi hita thogora thirikari ni kubatara nayo machi ya kuri license na kama maturu maturu kwa kumarutia Tomato magoti na yeda modeya they want the KJ said mohakeke ko ogwo my lawyers will be with you sita hasa etena dio moyetara Mwaki TV akakwa TV igata TV nyoka TV dio moyetara moleta talk you about me I'll face you in court of law na mtajua kilienda uwa rejugie na news sisi kama sisi
ile kwa professional oli oyo no yo shuka gona kemwelie woni wake. That is what you call news. Ay mo to holi ngani to na ngani toho muto kile mishi toho ai nya mali ya badwa ya ani beta muri mo ya da mo bra sikiza sianyu aya no customer sianyu oshoke hakuwa ni kwa bela makwendete oli akwaya yabi kometa ishoka bolina no hotaka kuitana huo yabi kometa na morere ko bikuga ndo kananeke naonye kuganie hakwa don't dare me. I'm a media owner na mimi si mtoto niliteta polisi ya kiama nekelete na kamera gwena na dena mutwe mwega na dena mubisha kumwamure na dena mutwe mwega igote Kenya sana 19 cia 28 ona kona tutalitoa Kenya maji kuhakage kwa makehitiragia na atakwatani ndio kana mtumia kwa ndii mwandike mabile mo waru ndii mwandike na nenda tu kasiana huka wasena cia muheko ndii mwandike but I dare you again. So, whatever I've been saying here, we love each other. Karambo tunakufurahia. Wewe unaruta. Na unaona bia hiya wahe oni ado teiki ado nasio. The way you manage them. I'm happy for that. Ona isu cia no mothe. Ugaga wega bia ticiaku, platform ni yaku. Tigerera. Ati ciale kia wera. Na Ngai gutumutura utikite ni uguo manejaga nginya ciarwaru na ciara mena hinya. God bless you Karango. Appreciate this guy. Bawe mwaka Karango no takurumana na brown line ni ukuikara na wewe classes ta hinya to uthomithio na kaboka kwa mucio ni coach nigetha by December na ninyatie kurumana nao proper. Wewe ugeragia wewe nyonaga wa mwaso ndio na muigaine hotaga na ni akiragiriria to ndagikemo gwo tu bamwire na hendio ni kwa njeri umire kiroko maundu mangikwarangia muthenge na mukene no ori kugwetereire bas ndekirigite kwa njeri ya njeri komeno odoro tema kiamuro na korone kutoa wokarweleke na ukihende gakerwa kero de moru TV ya Karango. Who is Karango TV? Karango Live ukahaha na kamera yao uko Karango TV to mwe live na netuone tamasha wanyu uko ukatu haisa iguru